Pozdrav svima ljudi od Serbian Bipli. Dobrodošli u mom novom klipu. U ovom klipu snimamo pitanja i odgovori. Pa možemo početi. Prvo pitanje. Kristijan Jovanović. Kako se zoveš u stvarnom životu? U stvarnom životu se zovem Ertan Binjaš. Drugo pitanje. Almir Hadžić. Koliko godina imaš i ko je najbolji youtuber? Imam 13 godina i po meni je najbolji Serbian Games BL, ima im logo, kao na primjer Muđa, srpski tutoriali i Niksa Zizu i drugi. Treće, Antun Tomić. Šta misliš o djeci na YouTube? Ja mislim da treba da budu uporna, da snimaju što kvalitetnije videe, da budu što smešniji, da bi uspjeli na YouTube. Četvrto pitanje, Mersid Jukić. Razlog zbog čega si počeo da snimaš? Razlog zbog čega sam počeo da snimam je da budem popularan, da imam dosta subscribera i drugih, lajkova i drugih. Peto pitanje, Rijad Vejselović i Tarik Nokić. Zašto si počeo da snimaš? Pa počeo sam da snimam iz ne znam kojeg razloga. Prvi klip mi je bio kako rutovati telefon. Poslije sam imao želju za daljim snimanjem. I tako sam. I zbog toga sam počeo. Šesto pitanje. Zijat Ziks. Ko ti je idol od ovih youtubera i jesi li možda zbog nekog od njih počeo snimati? Idol mi je Serbian Games BL, a počeo sam snimati. Gledao sam srpski tutoriali, Cileta, gledao sam skoro sve njegove videe i dobio sam želju za snimanjem. Sedmo pitanje, David Kolbas. Da li si razmišljao o saradnji na YouTube? Da, mogli bi sarađivati, javi mi se na Facebook stranici Serbian Bplay, a može i na Facebook, Binjoš Ertan. Osmo pitanje, Sanel Dacić. Zašto gaming, a ne vlog? Pa, vrlo interesantno pitanje. Gaming, više volim snimati gaming, a snimat ću i vlogove i challenge i drugo, ali sada mi je na prvom mjestu gaming. Deveto pitanje, Luka Stanković. Pratiš li nogomet? Ako da, najdrži klub. Da, pratim nogomet, najdrži mi je klub je Barcelona. Deseto pitanje, Mihajlo Rakić. Ispričaj vic. Pa može. Evo na primjer, kako se zove japanski zavisnik od pušenja? Ima su guši koliko puši. Evo još jedan ću vam kazati. Sedi mujon na WC šolji, sere i napreže se. Kad odjednom nestane struja i mujo počne da se dere. U pomoć, Fata se uplaši pa dođu u WC sa svijećom i pita. Mujo, srećo, šta ti je? Šta se dereš? Mujo odgovara, dobro je, a ja mislio ispale mi oči. Idemo mi dalje. Jedan je Fuad Jusufović, Barsa ili Real? Naravno Barsa. 12. pitanje, Jakov Jurić. Reci nešto što nisi nikom rekao. Pa, govno. To nikom nisam rekao. 13. pitanje, Amin Suljević. Kako si počeo da snimaš? Pa, počeo sam da snimam iz zabave. Kao što sam rekao, prvi klip mi je bio kako rutovati telefon, to je bilo iz zabave. Odjednom sam snimio klip i poslije sam dobio želju za snimanje. 14. pitanje, Megludin Ramčević. Ko ti je dao savjete za snimanje na YouTube? Pa, niko mi nije davao savjete za YouTube. Pitao sam ove kao na Facebook stranici ove youtubere, pitao sam i kako da postanem poznat. Svi su mi pričali da treba da pravim što kvalitetnije videe i počeo sam da snimam što smešnije videe, da snimam gaming i tako.
I ja mislim da je to to. I sada ćemo najaviti pozdrave. U ovom klipu će biti pozdravi, pa možemo početi sa pozdravima. U ovom klipu pozdravljam Almira Hadžića, Mersida Jukića, Rijada Vejselovića i Tarika Nokića, Sanela Dasića, Mihajla Rakića, Fuada Jusufovića, Amina Suljevića, Mevludina Ramčevića, Jakova Jurića, Zijada Ziks, Antun Tomić, Kristijan Jovanović i svijem se zahvaljujem. Hvala vam na pitanjima. U narednim klipovima će biti i ja mislim da će u narednom klipu biti neki challenge, ili ću snimati PES 6. I hvala vam što ste gledali ovaj video, subscribeujte, lajkujte i šerujte, da bi imali što više subova i izbacivali što češće videe. Hvala vam i vidimo se u sljedećem klipu.